Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo, umdali wamazulu nomhlaba, uyise wenkosi yethu Jesu, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu obabazekayo, ofanelekile ukubonga nokubatshazwa nodumo ngaso sonke isikhathi. Bantu bakaNkulunkulu, kuhlezi kwenkulu intokozo ukuthi sihlangane ngamazwi kaNkulunkulu, nakuba sesiside isikhathi singahlangani ngezindaba ezinkulu ezimnandi ngenxa yezimpi esizilwayo ngaso sonke isikhathi, ngenxa yokuthanda uNkulunkulu, ngenxa yezimpi esizilwayo, ngabe ngogesi, ngabe i-inthanethi, ngabe izingcingo, ngabe nanoma yini embi ehlezi imelene nabo bonke ababiza igama likaNkulunkulu. Kodwa ngayo osithandayo, osihambelayo, osibekelayo, ophinda sinikeze elinye ithuba uma sikhala kuye, uhlezi futhi ezosibuyisa endleleni yakhe nefanelekile ukuthi siqonde, sihambe emyalelweni yakhe nasemthethweni wakhe ukuze sizilungise kulesi sikhathi sokugcina esiphila kusona njengamanje. So bantu bakaNkulunkulu, njena namhlanje nje kuseni kubalulekile kusemqoka ukuthi sikhumbule ukuthi ubani osidalile, usidaleleni, ulindeleni kithi, sihlaleleni nomhlaba. Lesi sikhathi sabusiswe ngaso esani, leli thuba esabusiswe ngalo elani, lo mzuzu, leli hora usabona emehlweni, kungani usezwa ngezindlebe zakho, kungani usahamba ngezinyawo zakho, usakhuluma ngezindebe zakho. Konke lokho kumele kwenzeni njengamanje kulesi sikhathi sokugcina esiphila kusona. Abantu bakaNkulunkulu, isikhathi siphelile, asikho hlobo. Ungacabanga ukuthi hayi-ke ngoba ngisavuka yonke into isahamba kahle. Cha. Bantu bakaNkulunkulu, if ungumuntu wakwamoya, if ungumuntu oxhumana nezulu, if umuntu okhulekayo, umuntu okholwayo, umuntu ohamba ngomoya kaNkulunkulu, you will realize ukuthi yonke into njengamanje sekuphelile. Akusekho mnandi emhlabeni, number one, akusekho normal. Izinto ezenzakalayo, izimpi, indlala, usizi, nako konke, especially okuzokwanda njengamanje, especially okuzokwenzeka njengamanje, especially njengoba sesitholile ukuthi lo nyaka esiphila kona, bantu bakaNkulunkulu, unyaka wokugcina wokuthula emhlabeni wonke jikelele. Zibuzeke ukuthi makunyaka wokuthula wokugcina kuzokwenzakalani ngo-2026, u-2027, u-2028, wona kuzobe kwenzakalani lapha emhlabeni. Ekubalulekile kumele sikwazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu akathandi ukuthi sibhekane nazo zonke lezo zinkinga, zonke lezo zinhlupho, zonke lezo zintshushiso, zonke lezo zinto ezimbi ezizokwenzeka kunomhlaba osuwande ububi kangaka. That is why siqhelelanise nako konke okubi ungafanelekile ngaphambi kobuso bakhe, ukuze uthi uJesu mebuye ezolanda ibandla lakhe akwazi ukuthi sikwazi simhlangabeze ngamako, sikwazi ukuthi singabanjwa igravity, singabanjwa izinto zaleliswe ezokwenza ukuthi kumele uphakame kodwa uthi zi, ngenxa ukuthi wena usacabanga imoto yakho, ukuthi kumele uphakame uthi zi, ngenxa ukuthi usacabanga imali, ukuthi kumele uphakame uthi zi, usacabanga umsebenzi ukuthi zi, usacabanga umshado wakho, usacabanga zonke izinto ezingeze zakusiza ngalutho. Angisho ukuthi abantu abazonde zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni, cha, angikubeki kanjalo, kodwa ngisho ukuthi thanda uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngawo wonke amandla akho, ingqondo yakho, umthande ngayo yonke into, nangaso sonke isikhathi sakho lesi esifishane esincane osabusiswe ngaso namhlanje. Uthande yena, ukhethe yena ngaphezu kwakho konke okukhona, ngoba konke akusasizi, ngoba konke kuyadlula, ngoba konke kuyaphela, ngoba konke isiphetho sakho siyini, singukufa. uJesu uyabuya, abantu bakaNkulunkulu. Siyazizwa izigi, siyabona imibono, siyabona amasayini, siyabona zonke izinto ezenzakalayo. Kwathiwa ngekhathi sokugcina ilanga liyophenduka liyohlangana nenyanga, liyophenduka inyanga, konke sekuyenzeka. Siyakubona abantu bakaNkulunkulu, sibona izinto eziningi ezenzakalayo emoyeni. Imimoya isithatha indawo, isukile emkhathini yahlala la emhlabeni, isukile esihogweni la emhlabeni, isukile phansi kwamanzi. Kugcwele abamemedi njengamanje aphilisana nabantu. Zonke izinto zisukile, seziyenzeka, sezithatha indawo emhlabeni kaNkulunkulu, emhlabeni kaJehova. Kodwa wakathi uNkulunkulu kimi ngelinye ilanga wathi sekugcwele izinto manje engingazidalanga emhlabeni ezizoninekeza inkinga. Because masingabuyela emuva nje sikhumbule bantu bakaNkulunkulu ukuthi kwenzakalani before kuze nje kubhubhise umhlaba ngamanzi ngemhla wobaba uNoah. Kwakade kuthunyelwa izingelosi lapha emhlabeni eziwu-200 zithunyelwe uNkulunkulu ukuthi zizofundisa abantu ukuthi ukhonzwa kanjani uNkulunkulu. Kodwa zafika zabona kukuhle la emhlabeni, zabona amadodakazi emahle, zafika zawuhalela. Zafike zazithathela ngokwawo, zaziganisela. Zazi kahle ukuthi imishini yazo kwakuyini, zazi kahle ukuthi zazizeleni lo mhlaba, zazi kahle ukuthi zazophila empilweni nomhlaba, zazizele ukuzofundisa, ziqwakashisa abantu khona kuzokwenziwa intando kaNkulunkulu emhlabeni wakhe uJehova umdali wezulu nomhlaba. Kodwa zikange zizikwenze lokho. Kunalokho zathakasela, zajabulela kwalapha emhlabeni, zathi zababhizi nakho, zathi zarevela kwasekhaya ezulwini okungafanele ukuthi kwaziwe. Ngaleyo ndlela mase zihlangana nabantu lezi zingelosi, kwazala lapha amazimzimu, kwazala lapha ama-vampire, kwazala lapha amazombi, kwazala lapho zonke izinto ezikhona ezi-strange esingayiqondi singabantu. Lezi zinto lezi zazidla asuthe ngey'nkomo eziwu-50 eyedwa, ama-giant lawo, ama-dwarf, zonke lezi zinto ezihlukile ezingaqondakali.
ziphuza amanzi iglasi kube uJoJo wonke. Kwathi ngelinye ilanga lezi zinto lezi ngizozibiza ngezinto ngoba azithandeki kuNkulunkulu, zinyanyekile, ziyizitha zikaNkulunkulu kahle kahle. Kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu wathi Noah, ngiyakuzwa ukukhala kwabantu ngoba zasiqede konke ukudla, sezingenela sezidla ngisho abantu uqobo. Wathi ngiyakuzwa ukukhala kwabantu bami, batshela ukuthi akwakhiwe umkhumbi, bangene emkhumbini khona ngizobhubhisa konke lokho okunyanyekayo engakufuni ukwenza yonke into eyamanyala emhlabeni ukuzwisa abantu ubuhlungu. Nangempela uNoah washumayela ivangeli 120 years 120 years eshumayela ivangeli ukuthi akhane umkhumbi ngoba uYesu uzamcolo. Bangakholwa abantu ngobani? Ngoba ungakazi ube khona uzamcolo before, engakazi ibe khona imvula before, wangakazi kwenzeka ububi before. Nangempela bangamkholi uNoah, baqhubeka abantu baziganisela, baqhubeka abantu bazibhiyozela, bazibhemela, baziphuzela, bazijabulela, bazenzela yonke into abathanda ukuyenza ngesikhathi esincane esingekho. Nangempela sahamba isikhathi lafika usuku lukaZamcolo ngeshwa. Abantu kwayikhani bevuleka amehlo kanti amehlo avuleka sekulate vele. Khiwe manje umkhumbi, bangenile abantu, kwafika uZamcolo kwadila nabo bonke abantu. Wayengathanda uNkulunkulu ukuthi babhubhe. That is why babekezelela iminyaka ngeminyaka. Ngoba wayengathanda ukuthi babhubhe, wasanibanikeza elinye ithuba, omunye unyaka elinye ithuba. Namhlanje abantu baNkulunkulu, zonke lezo zinto za-survive uNkulunkulu wakuvezela nje engifundisa ukuthi imimoya le ya-survive and njengamanje sibuyile. Ubone nje izinto ezenzakalayo emakhaya, abantu badla bengasuthi, same spirit asebuyile. Kube ne-waste kumosha izinto, same spirit asebuyile. Kwenza izinto ezingafanele, same spirit asebuyile, asethatha indawo la emhlabeni kaJehova ngumdali wezulu nomhlaba. Umbuzo uthi-ke, uNkulunkulu ufuna ukwenzani-ke manje? uNkulunkulu ufuna ukudila kanjani-ke nale mimoya? Usefuna uqeda nyanga, ufuna ukuyibhubhisa kuphele nyanga ngoba akasathandi ulibele enza into eyodwa over and over again, elibeleza ukukhala kwabantu over, because abantu baNkulunkulu bayakhala. Siyakhala ngenxa yobubi esibubonayo, siyakhala ngenxa yey'ngane ezingahloniphi, siyakhala ngenxa yey'ngane ezibulalayo abazali, siyakhala ngenxa yabantu ababulala ngisho iy'ngane zabo, siyakhala ngenxa yabadlwenguli, siyakhala ngenxa yababulali, siyakhala ngenxa yamasela, siyakhala ngenxa yeziphingi, siyakhala ngenxa yamathaveni aseyande kangaka. Kuphuza kwasani kwayingane encane engaka, ngisho ingane esisesiswini siyaphuza njengamanje. Athi umuntu yazi nginama-cravings ngikrevela utshwala, ngikrevela ijuba, igumunqa. Ingane isiphuza isesiswini njengamanje. Zonke lezi zinto zesikhalisa, kuningi abantu baNkulunkulu kwehlukahlukene, kusabalele emhlabeni kaJehova ngumdali wezulu nomhlaba. Kodwa sesibekele sesenzele umusa, usasibekezelela namhlanje, usasibiza namhlanje, usafuna silangazelele okwaphakade okwasekhaya okuzokwenza ukuthi sithole ukuphila okuphakade. That is why usavuka namhlanje, usabona, usavuka usezwa, usavuka usakhuluma, usavuka usakwazi ukusebenzisa izandla zakho nezinyawo zakho, ithuba lokuthi uphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. So la namhlanje nayo ithuba kalomzuzu, izinto ezinkulu ezimnandi zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisithi sinibhabhatise ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, ukufa kuseduzane kakhulu. Ngoba singalindela ukuthi hayi uKristu uzobuya, uJesu nanani. Ukufa kona lokho sekufika nangeklabishi, lokho sekufika nangempuphu, okusekufika nangoflower, okusekufika nanoma ingane encinyane. So bantu baNkulunkulu kubalulekile kusemqoka ukuthi sibuyele ebukhoneni baNkulunkulu. Kusanethuba, kusanesikhathi. So ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. uJesu uyabuya. Ukubuya kwakhe kungenzeka noma yinini, noma ingamuphi umzuzu, noma ingasiphi isikhathi. Okubalulekile kusemqoka ukuthi wena uphenduke, uvume izono zakho, ubhabhadiswe, uhlengwe, usindiswe, uhlale ebukhoneni baNkulunkulu, wenze intando yakhe ngaso sonke isikhathi ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Zonke izinto ezibikezelwayo abantu baNkulunkulu akuzona ezokudlala, akuwona umdlalo ukuthi uJesu uyabuya. Kade kwabikezelwa. And njengamanje sesiphila kwisono sokugcina ngci, isono sokuhleka usulu, isono sokuhleka yonke into ehlangene noNkulunkulu. Senzile imali odlala ngathi nanani. Sesiphila kuleso sikhathi abantu baNkulunkulu okubiza ukuthi uphenduke, okubiza ukuthi ufune uJehova esatholakala, umbizi saseduzane ngoba uyohamba, and ukuhamba kwakhe uyozisola ususele ngemuva. Wenza njani? Uyabamba, uyayeka, ubamba ini? Ubamba umshado, ubamba ini? Usabamba imali, ubamba iy'ngubo, ubamba ini? Ubamba ubucwebe, ubamba ini? Ubamba ubufebe, ubamba ini? Ubamba isono, uzosala kanye naso. Bathi uKristu akafuni kube njalo, bathi ufuna sihlangazele ukuphila okuphakade okutholakala ngendodana uJesu Kristu.